Itheka ni wirigiro bwako nwithirite uri na ntuku njega iri Alhamis tariki 13 mweri jo 11 mwaka ni 2025. Bita wa kabwe mutharimi monaniri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri gushikiri nkatho cia mwanya ni bwega muno nundu bugitana mbere amuko rumirira a we ugitwethia nyumba nteto nambari 1 kathitune ka Amiro kuma kireni kirwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukolilunya gwitana mbere go tutingatira kiri mitandao ya kinate Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Narua iri Alhamis gishangasha mboto igekojirwa kiri bunge nene naria Minority Whip Robert Boy agererie kwaragania gikarokira naria atongererie boto ya asiasa abunge ba United Opposition kuregana na itagaria gukurukwa kwa bill yeigimanto ja prastatus kanandu angisha kithirikari kamponisha mwingi kwithire kithananwa njarene cia anto kiumbe itagarira ritumire uri monini wa speaker kirimbunge nene Gladys Boss Sholei akira sergeant at arms akumumaria Robert Boy ningi akirigirwa gutonya garone abunge kwa ntuko itano muswanda jo juraju kinyiritwe mbere ya mbunge nene jo kinyiritwe ni mutongiri wa baraba ingi kire bunge nene Kimani Ichung'wa na ore mbunge wa Kikuyu constituency ojo kigwatombaru kana kwa seconded ni mbunge wa Marquette East Kagonga Bowen oranwe ethirite agikira kirare yeye bill A kana muswanda jo gotigira company na ndwangishe kithirikari thirikari ya Kenya Kwanza ni kuthanania miangatene ya anto ciombe kana anto kiombe indi bitigiria twithire tukiorokera mashinani kathetune ka Mero na rendi kibetoma nteto bakinyite idigidio gotigira ni bakumurika nteto kuma mashinani atwambiririe na maendeleo matorene na area akaribagi tembene ni gishumbunge kia Northimenti mashumerie konania ko ngandoko bagikatha tagaria ya othondeki bwa barabara ya kumairinda wita kiraria baki katha mubunge wao Raim Daud ni kiraba kuga ni gukujirwa kwa maendeleo witi na mbere maturene riboti ya Mutugi wa Kiambe. Bakathite tagarira mubunge Rahim Daud niwe kuigwa kirero kiao na kubathondekera barabara eu na kubekera kaburo bakiuga njira jeta kurukirikaga. In fact njireje ndini ngwande witness imetumerete na bonda bonda rererari indhuku kabisa itiragite ka kinya nini lakini thai no kuona njireje ni connected mwanka na kiraria primary bypass dera na echoka egwata mwanka gite I mean inge majengo aja so itokuga congratulations mwezimiwa tuina change nene mono change nene sana no ntongogira raimu itete na mporu akaraki uri wakiru imwindio mutune itonete Meru yetu karukite araya mono njira yetu tire yetu tumba wekiro ni gintu ya gikabros barabatora kucha bakayokia mbesa bayekira bakalima boka ibachoka bakuria boka ibachoka bageta bakira mbesa mukone ito ko iri bwega itu munene wetu eta na mbere wo ugategera njireje hakika kinyana batomba gwita skuru bwega no tutuna skuru nyingi aja tuna kinya secondary lakini daiji isiriba jimba etano ndo kinyambure akaure ariku unite kinyantaka nondo bwai njira eje ora eondi standard ntona goko na ikaburos. Haya ndio maendeleo tunasema. Hatutaki mambo ya Facebook na media, social media haipigi kura. Kura ni maendeleo. Kwa hivyo tunamshukuru sana Honorable Rahim Daud kwa kazi ambayo anaendelea kufanya na sisi tuko nyuma yake mpaka sasa. Hata tumecodename ya kwamba he is our long term MP. Nguru kine bakathite tagarira wera kuika thirikari nene bakiuga ruterero na thirikari gutimaendelea bombekia kuretera mwingi bakiromba riu Amiru gwitira kamukinyone okau na serikali kuu ndio inaleta maendeleo. Tunasema Rais Moi alisema kwamba siasa mbaya ni maisha mbaya. Usifikiri ya kwamba utapinga serikali alafu uhitaji maendeleo. Hata mimi binafsi siwezi nikafanya hivyo. Kwa hivyo tunasema ya kwamba Mutuma Ndoithinki hongera sana kwa kufanya kazi na serikali ya William Samoei Ruto pamoja na our excellency the deputy president
Professor Abraham Kithure Kindiki. Aketho opposition mantu jaja tutiona lakini tuwe mwira atiri kara thirikari ne nontu eu no ina maendeleo nuregiru kinya rais akira ekamba babwe ndibureta ke thirikari kenda mpumba gusukuma maendeleo ndikwenda bukara upinzani kairi na kinya tu Ameru turenya mutu mantu ithingia wetu kara thirikari ne aja ne maendeleo jari utena angi ukona maendeleo nontu thirikari ne ina into bionde na ne gomba gusukuma maendeleo aja Meru nontu kinyoko na rami ira ciikiria aja Meru gukurukira Raimu na iro tukuga Raimu baju turenda kare gitene kiu mongare tukauga baju tukungania nontu bwai long term nontu ngugi tugatega rangi tafadhali tugatega rangi nontu buganga rangi angai ekeja kwithwa rangi eje ne kumba gusukuma uju baju atu musapoti na twenyumeku na tukakugwata njara kinya 2027 turiuga bwetire aja ki thirikari no kwina wareti endiku na areke wa munyoro utibyo tugaitana ara my friend na batu tuiba tuta kiripotera Meru TV kuma Gitembene gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Kagina kau mbunge wa Ekere County ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia naugite na ikitwe kiriro kia kari kuma Ndwanda cia Meru na ria nandi aurite thirikari ya County ya Meru itongeretu ni mutuma ntwethingia gutigira mbeu ni gwikua kiri aremi Ndwanda gutigira ni bakwithira bakibangania kenda irinjira ya gukandana na yaramo ningi wagi bwa irio igitene ria kiaramo. Ripoti ya Murithi Waba. Mwalimu ngweku watira pastor ngweku pastor kari teke mwalimu kari teke mujumbe kari teke na uri muciari uritara twita parenting kana ya marero ni muyumbe wa Gembe North Julius Saitumu kaita karetarana amwe na ciariende turi gwita wa rutererwa gatwe kamurima karabu kwana ara uria kogeta gatwe na kwina riwa riringi muno wetete njire bwakina na gwetu kwina riwa riringi na inya kimera kira kirareo kia April utukie kiumireo untu ikirunga yetanganire kwa wiki etu kwina mpara na nyatha kwina miunde minene ukuona antu bachumangite kurima utukie inya kiumire no pompempe kira kiumire no kidogo no ngandengu na itumire cia kugana kwa ukagitaka kwina mpara na tiga inya mpara tutina mbeu inya kwanda ende ndirigirwe kwa county kwina mbeu ibeja bariunge nao bakejana kenda arimi no bona ni kagaika kareo ketha bakona bia kuria nkuromba inya thirikari thithima kana inya tundamu kana antu ako kuchwirira ruji ja ndungi wategera kwina kiolo nduje ruma na mutu atirukeja ruinge sana ukaurira na unde nontu uti antu aku harvest rojero endo uketha kwe antu ara rojero mugojo junde roja ukaronge kwa rombo tethinya imera kana nya urimi prambo mbakuria arimi bana Rwanda isietu anko bera iba menye bwega nirio bia inaga ni bira bikura tutikanda empempe ire itumbo kura nao kana irio bire bitumbo kura na bira bitetugunika ende mono nkurikana gatana ikwetherana kwina antu bangi betawa extension workers bawe ja kuritana ketha inde kawa bagaitonora kawa gakura urage karomborea uraga chawa na inya na andu ande isieto itukwenda kureterwa antu ba ataalamu kenda batuonie buruburu inya ketha imwe yujwetu itubwiri kwa nwa jo bwiri kwa ando bwa kenda juma kemerage kega na type iri kono ntu inya moya inya jujwe na type nyingi na ketha inya imwere itonu mwere narajo urajo anda wajo joka uma mwero mwingi na inyanku thoko tetu anda kende tura kwirwa nara tugaikia na inyabara bakwejo tugurira nontu itweja kugurira brokers bere mwe batugurira bei enkuo thirikari no thithia mibango uria tumba kugurira direct tuka kenda tuona tubecha tu tuinge kenda tumba ugitethia cio.
na kiri mubango jore mutaratara jwa kiuthurano kia kari kuma kibugwa ni Magumoni ward chuka igamba ng'ombe kiri gicigo mbunge ni bacuthuranĩtie ningi bakitariria mathina baithirite bagikorokira kibata bakiuga ni mpangratano ira ithirite ikioneka kiri macibitari muno ya wagi bwa ndawa na mautungata kiri akari ntere iisha Magumoni na ndiro mbareo ni kiri rwangi rwa wagirithia bwa mautungata ya ogima county ya Tharaka Nithi rungurwa Governor Onesmus Muthomi Njoki kenda na bobaithira bakitungatirwa na bakiona ndawa macibitari ntere iisha Magumoni chuka igamba ng'ombe. Mwandiki wetu Anteto kuma Tharaka Nithi Ndegera wegona na ribotie. Kamete ya ũgima mwĩrĩ kĩrĩ thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ĩtongoretie mũnini wa mũkarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Madam Wanja Karũkũ nĩ kinyĩte gĩcigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe ntereja kĩbũgũ wandi ya Magumoni kĩrĩ wendekithia bamoni marakari bakwenda kũrũtherwa kĩrĩ macibitari agakari bakenda kwerecerwo chanjo bantu agamantu maragaruka gwatuĩka kamĩtĩ ĩno kabagakũranĩra metho na akari They sure majority of muyo na muti kwenda kwiro ne no kama kwenda tuko betukia ke document no mheshimiwa wete ne botuweka ke mkwenda kubetukia there is a vehicle in fact imefanyiwa in the 2024-2025 kwenda pesa kwa pending bills ngari yemwe is to repair and servicing for more than 6 times. Now each of them iko over 80,000. Mute kwenda kwelo that. No though tukisema mpatiwa document. Kwa hiyo document mheshimiwa. Iko kwa hiyo document yako. Let me tell you the exact way. Maoni you can't guided by time and nobody guided by fact. Mheshimiwa, you can't say it's wrong. Nataka uende kwa your document. Let me go to that exact page. I don't work with them. Kwa tukia NDP ya. Orende mheshimiwa natura kuga kwa tukia NDP. Kana kwa NDP. Ne wa county assembly of Tharaka Nithi. Ara kulingana na akari bakiruta maoni mawe bonanĩtie kũrega kuganĩrwa bakiuga baramanyithirio bokoni public participation ĩno bachereretwe. Sisi wote tuko hapa tumeipata leo asubuhi at 5 ndio hii barua ilipatikana ya public participation. Na mimi nikisema ni kama ilikuwa imefichwa kama bangi. Mungeiruhusu hata kwa website yenu haiko invitation to public participation 2024-2025 ndio mlipea. Na unajua Access to Information Act ya 2016 article 35 Bwana Kireko inasema hii information ya public inafaa itambazwe hata kwa makanisa. Ukiweza ukuwa my MCA peleka tu kwa kanisa watusomee on a Sunday and at least best practice, sababu sasa najua Tharaka Nithi tunatengeneza public participation policy. Ningeomba sababu tuko na kitu inaitwa public participation guideline. Hii information inafaa kukuja a minimum 14 days before. Biashara public participation nishongerwe kenda kila mtu imfikie. Tunathe twapanga kurutha public participation tathaini mukwambatithania wandi 3 wandi 5 tukaruthira bantu bamwe. Let us go in each one. Wakora ni mugwe tuthie mugwe if it is possible. Otherwise we must change our criteria. Agaba kiuria kamĩtĩ ĩno biuria bikoni mo cha dispensary cha Tharaka Nithi wamo na macibitari. Nego mukiarĩrĩria muno maundu ma Kĩbũgwa dispensary. Kumari na kurire turatute kuriba dispensary ĩno. Tiga before twariba kĩbao rĩu thaa ino gũtekia tũribaga. Na kana ũgwa takwa tukaribaga rĩu. Kiuria nĩ gĩki. Tukaribaga through SHA kana cash. Tukonaga ndawa no thaa ino tuthie cha muntu akandikirwa gũtĩ ndawa nginya ĩmwe yonekaga. Niyo personally nĩ muthie ubo utuku mbirite muntu bo kana ngiokorea ngethira nuthio karinga murangochu mathata mairi ukarigwa kwina watchman apart from ndagitari kwina watchman uririenu maoni makwa mane nkimwira mweshimiwa mara mukathi mukiariria na mwaririe ni gukorwo in Tharaka Nithi county kwina center imwe na kuri na namba
muntu akiringa board of management ino ikwarirwe cia dispensary ri nonto guku ni twathuranite na tumite muno na monaga ni cia ndicobirwe ni cienge ikathurwa ira iko represent mwananchi kana ni ira ikathuragirwa ati nau county level. Nwe munini wa mukaririgite wa kamiti na yogima ba mwere mandamu wanja karuko mwana MC wa Karingani Murithi Gaturo mishantu metu ne kenda emateria muno at dispensary level thirikari nene ikaomba gucokia mbeca inu in the dispensary cietu ne kenda ciomba gukura visa vitu athie level 4 na level 5 pia wena sha biru ino twatwa kuribwa ne thirikari nene mbeca inu igacoka gutwika cia gutumika cibitari inu kutha mauntu mara makwendekana cibitari inu tutikubromera process inda asa muno itumikaga ya procurement iria itumaga tukadire mauntu mara ma emergency makwendekana cibitari nondu ritu kugwata autonomy ya gutumira mbeca inu at the source cietu ni ciegwicaga ciena thina muno cia health kugwata mbia nontu wa procurement process na koguo nontu watho nwitikagiriria antu marutha watho wao mbeca iria igacokaga kairi gutethia dispensaries, health centers na nginya level 5 hospitals muge mbeca ino no aitumike kufenci cibitari kugura ndawa mbora tute kuriba ndagitari nontu ndagitari ikariba kwa kuma kuri county government wetaburia manaribagwa na tekuga mbeca ino cionka nicio ikeguca igitumika mugeta county ne bati kuendelea kwa kunenkanira mbia buria maranenkanagera nikendera facility cietu itwika cia gukura kumagetigo mungaga chuka kama ng'ombe ngiribotara Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Orera aritwa bari ruthene rwa December mubunge wa gicigo kia Igembe North Julius Taitumu na shumiritie kuria aciari kumenyera ana na kubamenyera bwega ndigorone yuyuri mawe na antu ili alimo batendera ana mawega ni kuongeleka kwa riboti cia mung'ana jwa ana kuma mirigoni ya Igembe baraba kwithira bari na iubia mapema akioria aciari bagatira ngugi ya kumenyera ana arimo kana inya aunjia ni riboti thirwa mandiki wetu wa mteto kuma mirio ya Igembe Mukiri Onkonja mwarimu ngweku watira pastor ngweku pastor kariteke mwarimu kariteke mujumbe kariteke na uri muciari uritera twita parenting kana ya marero ni muyumbe wa Igembe North Julius Taitumu kaita karetarana amwe na ciariende kaita karotha ruraya rumieriele na skuru ingi December na twetete thionkone ende kaita kana uretia ciari bombe kwethera bakimenyerana na bakethea bakibateanilia na thenjeri bangai kana arimo kana kinya atongoria ende bebongwa kabombe kwethera bakioya njukumu irayo kwaria na bona okolamana bonde kenda baraniria na bateke witonye thimetuonere tebui ndi ya thai kwena mieri ile kankwenda kwira aciari betu ituone nafasi ya kwaria nana kinya githo no wita kurima no wita kwethia ungi na kwena changamoto cia dunia mantu njukumwira nene ni akwaria na mwana ora wa mwira ura maiche yari ndite kiao no ya kuthwania hii kifanyika hii itaenda hivi na mno mantu ya kwira for example mauja mapema ira yongo ithina nonto mwanora akatia aure autire muciari uku anu ebele riko au choki riko ringi kurera kayuyu kala kuthomethia kuurira kwari na bara tukiba banga niwe ngo witethia au no twina thina ya mama mandamukiri na thina nene ni antu gutia responsibility cio kana ngucio watira pastor no kandivaisa ana baku pastor yes akarita ngwekera ai misena na akaeria na eta semina watira mwarimu we ya family yaku watira muyumbe webona kurokia na tantu bakarau ndia oriu kinya kiriana ni bakoru kinya bebongwa kaitakara bari misi kabombe kwethea bakimenyera kenda bomba kwethea ni bakoyurira otopio na inde tembisembe ya ira ya kwetherana baba inge barabarerete kiru king grade 6 amwe na grade 9 bainge bonni barari na mau na inde bote ntoba wikumeria nonto anabandi banunu nibwo ya bakaimenyera bebongwa kenda bomba kwethea ni bakoyurira otopio na baitethia kiri muturire yathaigu na mieri ile kindly kinyabu anafunzi no ndibudikira cheni niye mtu na imenyere kinya githe antu bakwira mtu wengwa kwira wengwa kinya security ya njira ya uwe na kinya mantu ya kithonu kwenda kwa ila mwarimu agura cia mwarimu uzanda wanu akwira mwarimu etwa igura ithome kenda babira kwenda ndene yai
ya maisha. Wewe ngo uri muritwa wa secondary, uri muritwa wa primary, ukathunguthila maisha mantu amwe ya Kenya na vile biatuma ya yabwe irokaria urobati kuria ndikenda ucoka cukuru eku uri muritwa utacoka cukuru uri mama ni mantu agwithikira rikirega butha zwa kipsea kiki ngikira butha zwa kya ari baba ingi barabutha chabai maternity ward tuntu bawikumiria tukenda wikumiria mtoto itezia nini na mwana no isasawa lakini ti agent tuntu agent itu imenyere aciari iba menyera na betu iba barere boya na marero ya meya mieri yetu enyo ile ya ruba. Kiripotera Meru TV kuma Kaelo Antwamboi wa Ndege Benard Beta Mukiri Onkonja. Riboti huu ikethira itwikie mburikia mbere ya metha ya Meru TV geta kurayani tushokerete na ingi kathomba ira tukumanganite kuma maturene. Yes, kuja pande hii. Aya, kata huku kidogo huku, leta. Ikuje kata pande hii. Peleka huku. Kwani mwisho jackpot? Ni jasa na tatua. Ati Jasa na tatua. Hebu ngoja nikuje. Kuja. Sasa ni kung'ang'a mnapeleka kwa ile nyumba. Huko. Jaza mfuko na chapa kila nusu saa. Cheza tatua 3 na 10 bob 2 na ushinde jaza bonus ya 10,000 Kenya shillings kila siku. Istoshe, ukicheza na 70 bob au zaidi utakamua guaranteed bonus ya shilingi 5,000 dakika 30 zijazo. Si hayo tu, jaza keja na home makeover. Jaza parking yako na a brand new tuk-tuk au pikipiki. Hapa ni kujaza na tatua. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno Meru. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000 na ujaze mfuko na chapa kila nusu saa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Kuma kongone ka Meru ni kuonekene inya ngwataniro na kuthegea Jumamosi eji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwira nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ni ubioneki biakagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakurukirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogucioka. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku cionthe cia juma kwambiria thaa 2:30 cia ugoro aja kwa Meru TV akureterete mubango jwa siri ya msamaha wa dhambi.
Ndio watu wao wanaweka seti kuja unaona gari kama imejaa waingia hivi. Kithari mori nikiri barebari na mpara na nyonta ni ontubo mantu jare jagirite ni kwithirwo bakanyirwa. Ni bwega muno nontu bwitana mbere gwitania batu ikinya methene ya Nteto Meru TV. Twambiririe na siasa ciĩgiĩ ndionga ya Rais William Samoei Ruto Meru. Ndikana Rais William Ruto kiumia ki na ithirite arena ndionga riboti cia withire bwa ndionga ke katetune ka Meru kana kaunti ya Meru. Akiaria MC wa municipality Caleb Muthethia na uritie ati Rais Ruto aithire ningi akithionga ntere cia imenti, akiuga na ithirite akioneka kulionga muno ntere cia nyambene. Riboti ya Jeva Wagituma. Caleb Muthethia Kibuko MCA wa municipality noritie President William Ruto kwambiria kuthithia ndionga ntere cia imenti, ndionga cia maendeleo na kinyankuruki kwija kanisa ntere iji ni kiria ugite kuma mutongeria uju arathurwa atithirite akithithia ndionga ntere iji. Kagita ndiko kinyambio ndionga nde ugwe tu imenti nonto one ria President Ruto atarirwe Adatu itujirire atarirwe 2022, 2023, 2024 na hadi 2025. Ndionga cia wetia kanisa especially Arambe especially kumeata kanisa kuendelea. Bionde chidero chirutero rwa gaiti. Na nkyugo Tande tribal. Mumeru na bati kumenya that Tande tribal it is part of representation. Na naje imenti gwetu tutirona President Ruto ejite kanisa ni nyantu kwe. So it is a big challenge ke Ruto na CS Muga urorungamirite national government na Kathuri Murungi urorungamirite national government Senator Meru ibambi kumena nde muimenti nyana kwandikwa na President Ruto eja aromba murungu imenti tukuromba murungu wagaiti mono tugwitana ambene more than 10 times. Augite bobo nyuma ya ruguto kumera ntuko ya kiumia President William Ruto akethira ntere cia igembe untu nande orotithirite kiara Kathuri Murungi na Minister wa Roje Eric Muga. Ria umithikari nture ari Cabinet Secretary itone Ruto etanao nkurukie meta jana narua Muga Cabinet Secretary kari tukona President Ruto eta igembe more than meta jangi jana kaja tano nande. Okay, now it is important nijantu bakansare mwibara magu tiaria na no tukabali no ntuitu bathure tubaraide jaba tukomba kuga President Ruto a time has come to choose a day when you coming to imenti nation you go tikagita na campaigns turuga weje mbere campaign yambia at least nyadri kodurania pastors and bishops bonde ba kanisa chimenti ubodurania at least wedrowina service yemo hapo na tuna kanisa yetu igwakwa tuna kanisa kwenda Arambe tuna kanisa kwenda the presence of the president of this republic na toka tote kwenda Murkomen. When we sing this ituje Murkomen na atuma wakeja but tio Murkomen na atumi na Ruto ejite sina nde ndionge wengie Ruto tugetoromba nange na twitinya weturombe murungu joime ntironto tukuromba boga itumono. Nyara kirikirie mutongeria uju augite migambo eu te kugitania mugongo jwa kaunti ya Meru ende ne uge kumantere mwanya cia kaliba imenti that it is not a tribal country
I'm not trying to be tribal. I'm trying to give the voice ya antu betu baimenti ura bakombera onbuge nibo bantumite ajantijite kwa ndi Caleb kandi MC wa municipality yake andungamirite nyani ikundi bira kuigwa bikyariria mantu jau especially ikundi bira bimete within event. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kakiti nakau akoro ba jori encheke kire mushemene joao garo ne Teresia Nchero gishomunge kia Tigania West nibetete na mbere kuiye ka thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki nkiroki ba kioria mubunge wa gishomunge kia Tigania East mpuro abori gotweka mwario iba nkathi yao na thirikari nene. Ripoti ya MC Mwitonga. Kwa hapa kwa shirani yetu makao makuu ya Njoli Ncheke ya Meru Region, na tumekuja hapa kuunganisha Njoli ndiposa tuwe kitu kimoja kama samani vile tuliachwa na babu yetu ambaye tunamuita Kaurao Bechau. Tuko na mgeni ambaye ni ebui wetu wa Tigania East ambaye ni Mheshimiwa Mporo Abori ambaye ni mtoto wa Njoli Ncheke. Tushika mkono kama Njoli Ncheke atupeleke kwa naibu wa rais na atupeleke kwa rais. Na sisi mheshimiwa, sisi ndio Njoli enyewe. Sisi ndio Njoli enyewe. Njoli nekodie. Sisi ndio Njoli enyewe, na wale ambao walikuwa Bondo kule wakiandamana na Kalonzo Musyoka ambaye ni wa opposition. Hao sio Njoli Ncheke. Njoli Ncheke mheshimiwa, ni hii alama unaona tumeweka, hiyo ndio alama yetu na hii bokora ambayo tuko naye, na kwa hivyo sisi tuko nyuma ya serikali ya mheshimiwa William Samoei Ruto wakiwa na naibu wake kijana yetu mzee wa Njoli Ncheke Profesa Kithure Kindiki. Amwe nabo Njoli niethetie mheshimiwa Mpuru Aburi yoe mwaria wao na mutongeria wao uria ukomba kubaikia mwankira kiri thirikari nene kiri Samoei Ruto amwe na Profesa Kithure Kindiki nibatumene ntumwa na gwatuika igakinya nondeweze kuiza yokwa ndugwa goyoka aro watokale amelia reko anu amelia u kwa antu betu angwe kwa mno. Nasema asanti kwa mwaliko mzuri, asanti kwa kunitambua kama kiongozi wa Meru, asanti kwa kunitamia mate, asanti kwa maombi ya wazee wa Njoli Ncheke kuonetia kwamba Mporo mtu Abori anaweza kutuongoza na mimi nitawaongoza. Na mura hiyo kuona nenda yoki akilemena kulomba ndala mwathani baandani murai mwathani kabala mbele baba itu ra wonke tu mwathani niko muru kwa moja Mporo Njoli Ncheke Meru, Njoli Ncheke Meru otemti adoreo mundo tantuaro yaro mundo no angailo ya ntubeto como fikirani ntubeto no pole ngaitu nondo kya kwa ile grupu renge ni anda owe atena story nyinge ikona na kura ndo amwe na kya ko da toe Njoli kya vile ne magadema omuri na medai ni bona wo kada nyuma kama tu ajo angwa ndo bora ntubeto ba Meru owata mdogo ya Mungu asipize nini. Meru tuko wengi. Meru tuko na kura zaidi ya karibu milioni 2 wakati huu. Na hiyo ndio bargaining power.
na bargaining power ya Meru ni Professor Kithure vairinganirite kuma ntonyeri mwanka thuci ni bombite kwithirwo bakiaria mugambo jumwe aria baugite baina witikio ati bagwatana na mpuru mantu jao jagakinya na ikyo iba kumutuma ngutuma kaire mheshimiwa raitio ira tongoria njuri ni kwenda kubona tuberekera kirina thina yure njagane korie yonde korie na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya tigania West Meru TV. Thande cia siasa Meru nicitite na mbere gukujirwa nacio mbatikano cia giti kia seneta igite na mbere kumata na aria akari kuma Southimenti baria atongeria ba matura kuma gicigo munge kia Southimenti baitite na mbere kugwata mbaru wakini Mugambi Manyara kiri atimeke kana akimeria mata giti kia seneta kiri ngurumanio nene ya gisiasa 2027 Jeff Wagituma na riboti. Nabo bamwe bakari na aringi biashara kuma thoko ya Nkubu iri gicigo mbunge gya Southimenti ni baugite bo bakagwata mbaru Mugambi Manyara na wokuromba giti gya useneta ja kaunti ya Meru nabo ni nyuma ya kariba bakumuthitheria ochunkuni na kuona ni wokubwira gitine giki kiri kithurano kinene kijite nera kiri ngugiria kwenderea kiri Mugambi Manyara kwithira gitethia kana kingugiria kurita Itu kumenyo no ijita kairi kana nwe tutarajiite kuthira tukia giti ya seneti tuna gikeno nontu ki mtu jwa komba gutetera Mumiru atethire mtu musiendi atethire mtu mwendi waya na kulingana na nkoro ora tumuthometa kana ora tukuona na kulingana ngugiria kurita kana urethera gitetera mwana Mumiru itukenero ntubu tukona mtu ju kuri antu omba gwikia Mumiru ti umo baria beta ka baduro ka bae waite beta gukara na Nairobi o twe mutegera kana kirime kariro kana ngwisa oraritaga imuntu endete gukara kwina ntu turenda mutongerio muthongi urokuthitha mathithe mathongi jawe ni angonda kuga Imanyara kurekwa igerongi na Imanyara ento Imanyara inkuona no mbo twitira ngugi ira nene muno Southimenti muni mwenda ira agenda ciao nontu kintu kirio ora guga jase nitejite kuthithia mbi wara ya mantu jarakeja kugitatea ya mantu jongi kintu kia mbere iguteta mbese irite wa national government ciongerwa Meru na nontu bandi devolution kenda yumbo kura boega kintu kingi tukumwendera ari seneta ikwithira bwa tuigagwa gitetera antu baba ingi muno ukethira wina thina umba kwithira ugeretie kwa thirikari maingi kare manya ikwaga mbesa kana mbi ugakinyira Imanyara na mbewe kinyoka muringera thimu atirega gwitika nkurukia karibaba ni bameneretie bunene seneta Kathuri Murungi na okaririte kitiko kagita gaka na kuga buru gutikia bata ethirite akireta kaunti ya Meru ari seneta wa Meru na nya seneta ugurario matutegwa akiaria mantu ja moja ja uguro thai tato ja tutasigwa we tukumuthura eta national na ara gututetaira no ngwetekia kintu kiria muno atakarire no acokere kaunti na akureta mantu naja turare seneta yongia guo turare na Kathuri ende Kathuri batu tengwetwa na twitira buge we ningaweta kwingatana na mama etinda kwingatana na mama kenda mameta mama na retire na ndingugiri kwa twitirite buge yao igwikira mbesha muko ira mama atigite abanganie cithiriki iria amwe kwa witu kwani nyambesa cia ambassador rero ikaura na mbesa cia ambassador ikiura uko we senate no bati kwaririo koria mbesa cia ore-ini igeta reitete tethia mwana munkia tiga kwijarinya na ndege ya 700 batu ituthuri jau ndege 700 withietie 20,000 ri kira antu bara bakuthiria misetho ri iya kuga ate bakirikiria karibaba ni baugite kinya bageta na mbere kugwatira kiama kia Mbas Nandi oni angwenda kuga thai ntare akiama indi thai kiama giakwa Imbas na ngukuromba Mugambi Manyara oni Murungu na ntethetie muno ampa Kimenso nende ndo chora Mbasi aja ya yeru ento ikyo sign kia mureko ngari nene ngari kona Imbasi utengari ingi sokere ngatho mbere maikurega kunogoka athingatira kiama kia Mbas kumarira bathuranire yarege wa ikoti thai na araciomerie mwanga kinya mwico giacoka gitwe na tumwire kiama itugikaritie bwega buru na fuasia na waba kungana kwao tukethira ena sauti yewe na bargaining power
uromba kuvuga gatheraizia na antu baraba ikembasi nyumewe. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Riboti kedera itu miliki liara to kumanganiti akiri medha anteto. Thank you very much. Nondo bago itana mbere to gwa tambaru gitana batu ekinya kwa ekinya na ugitwedia tui nambari 1 nyomba ya anteto katetuneka Meru. Itana mbere inya gwithira gitutungatira kiri mitandao kina Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Inkwendere ugoro bubwega.